umfundisi ngike ngabona ngesonto ngesabathe edlule sike sakhuluma kade umdali yazi nje uqondanise lolu hlelo waliqondanisa no 25 uKhisimusi ngesabathe edlule bekuKhisimusi abantu bebhiyoza benza yonke into le ekuyenziwe sibabona abantu kuyadliwa kuyaphuzwa kwenziwa konke sase siuchaza uKhisimusi ngokobuNazaretha ukuthi AmaNazaretha wona awangeni kuKhisimusi sachaza futhi ukuthi ubaba mkhulu wathini ngoKhisimusi mhlawumbe ngizothi nje ukuthi khalamuzi ngidlule ngibuye ngithi ukuthi ukugxila kancane kuyona ngenxa yento engiyibone yenzeka ngesabatha elidlule la uDecember 25 ngawabona nanka AmaNazaretha hayi impela uKhisimusi lento lokhu ingene kancane AmaNazaretha engathi ayenze emakhaya hayi yathi yakhuzwa hayi bayenza abantu ngoba bayenza emzini yabo hayi suke singadli thina uKhisimusi phela sizivakashelwe yihlobo uyabona uma ke isono singena kancane siyantshontsha sivele sithi gulukudu asingeni necapha singena sinyonyoba kahle sikudle kahle singene size sithi khaca mase sihlelika hayi bese sikusobozela kahle singena ngento ngezoyiphika ngoba mesingena eseyintombi siqhamuka isitombe ento bengeke ngiyeke ngoba inhle nalana Khisimusi siqhamuka ihlobo bengeke ngayiphakela ukudla okuhle kodwa ugcina uyinika izipho othi ngiyakukhisimusa nazo ke njoba sithi lento ingena kancane igcine nje isithe khaxa manje lento iqale kahle yaqale ngathi iqale emakhaya hayi sathi semakhaya hayi ekapakele emathempelini hawu ngaze ngixakwa manje ukuthi hawu AmaNazaretha akuona yini AmaNazaretha lawa ekade eshumayeza amaKristu wafundela incwadi kaJeremiya 52:31 ethi etshela amaKristu ukuthi hayi bu lento eniyenzayo nina ngalolu usuku kwakuusuku lokukhululwa kwesiboshwa manje asiyabonakala AmaNazaretha hawu kwiqiqi wona futhi asenza sehlobisa amathempeli sakhuluma futhi nangencwadi kaJeremiya 10 lethi gawula umuthi ngalisa bathe edlule uhlotshiswe ngehlahla ngabona kuhlotshisiwe emathempelini hawu kubhalwe Merry Christmas yazi lento ngeke ngayibona ipostwe abantu abangewona AmaNazaretha bencoma ngazi noma bebesihleka noma bebenze njani bethi wazi wamuhle uKhisimusi wamaNazaretha ebebona ngendle futhi thina sesiwenza sidlula wona sidlula nabantu abebewenza uKhisimusi ngendlela esesihlobisa ngayo sideke ngayo amatafula senze yonke lento angikhulumi njalo emzini yethu angikhuluma emakithi ngikhuluma endlini kaNkuluNkulu la khona ingilosi ethempeleni yomthandazo wokuvuka okulala owesabatha neminye imthandazo ongekho khona la kukhona umthandazo kuthiwa umthandazo kaKhisimusi waphela ethempeleni isegcekeni lika Jehova elineyingilosi zakhona usuku nosuku isikhathi nesikhathi sinengilozi yakhona elindele kwenziwe into esemthethweni kulelo gceke eliyigceke likaNkuluNkulu ithempeli igceke likaNkuluNkulu hayi ke manje ke kushuthi sesithathathile amathempeli sinikele ngawo sesinikele ngawo komubi ngithuke kakhulu futhi le clip ebengiyibona bekuthiwa Merry Christmas angazi impuza temple kwanje ngathi mina hawu hayi ukuthi njalo njengoba ngikhuluma ngempuza ngikhuluma engathi yona yodwa ibiyenza lento kuningi kodwa okwenze ngabalula le video le yasempuza ukuthi abantu basempuza sebekhohliwe yini sebekhohliwe yini ibona abantu ekufanele ngayo izinto ezinjengalezi bayixwaya ngesigameko esenzeka khona ngokuphula kwemthetho ibona abantu ekufanele ngabakhuza ibhadi makwenze ukuthi hey kungasiphindi okwake kwasenza manje ngathi ukuthi hawu kwavele kwatrenda kakhulu le clip yasempuza kodwa ke angingabi kakhulu
endabeni le yasempuza ake ngichaze ngesabathe edlule ngakhuluma indaba ngathi unkosazana uKekane wayexoxela amanye amakhosazana ewayala ngendaba kaKhisimusi angazi kwakwenze njani kodwa ke unkosazana esasizwa ngayo wathi bayizwa ngonkosazana uKekane indaba yokuthi kwathi ngelinye ilanga ba amakhosazana nabo bebona lento kaKhisimusi inhle ngiyayiphinda nje le ndaba ngoba mhlambe khona ongayizwanga inhle nabo base bebona ukuthi cha ake senzele ubaba mkhulu nathi into enhle kuKhisimusi simthengele izipho sahlala sodwa nakho sisala simthengele izipho simenzele ihlahla simhambisele ayabase bayakwenza ngempela lokho bathi kwaku December 25 ehlalele egcikeni kuphakameni athi uthi bathi beqhamuka behambe behlabelela kukuhle bephethe ihlahla nezipho bathi wayibhekele ngase eMpumalanga kusho ubhekeka ko Phoenix ubheke eThekwini ubheke enzansi le kaGandhi ubheke eDanganya bathi waphenduka wayesebabuka bambona eshwaqe ebusweni base beyadumala nabo ukuthi ayi kodwa basale sebehlabelela nje beza bathi wayesephakamisa isandla wasehlalani phansi bantu bami bathi mabehlala wayesebaxoxela wathi hey bantu bami lokhu enikwenzayo asikwenzi thina samaNazaretha wathi ngalidumisa lolu suku ngoba usuku olubi usuku wabulawa ngalo lelo wakubulawa ngalo abantwana kwakubulawa ngalo izingane lolu suku so ngithi nje angithi khalamuzi lapho le ndaba ngibuyele kwesakhuluma ngesabathe edlule bese ke ngoba izinto eziningi namhlanje zike ifuna ukusekelwa ngencwadi ngoba uma singazange siyisekele into mhlambe ayizwakali kahle ngoba ngathi futhi sathi sikhuluma thina ngesabathe edlule sasikhuluma vele amanzi esengena endlini yayi nezinto ezaseyihleliwe ngisho umuntu engasilalela wayengeke sahlehla ngoba vele sebehlelile ukuthi sekuyenziwe ngoba phela kwakulungiswe ngayizolo ngolesihlanu ngesabatha sekuyodekwa incwadi kaLevi 18 verse 21 ithi unganikeli ngenzalo yakho ukuyahlukanisela umoloki ungahlambalazi igama likaNkulunkulu wakho nginguJehova abanye bazongayiqondi le ndaba le ukuthi ubani lo moloki lo okwakuthi unganikeli ngenzalo yakho kumoloki isikhathini sasendulo abantwana bakaIsrayeli beya eKenana izizwe ezayihlala khona zazi nemkhosi namasiko ezaziwenza omunye wawo kwakulo mkhosi kaMoloki ukuthi umuntu wayethi mabezibulile ngengane abazibule ngayo engane yokuqala yabo babeyithatha kwakunesithixo ekuthiwa uMoloki lesithixo sasakhiwe sihlala esihlalweni bese la ngaphansi kusona kubasa umlilo ukhuphukeke lo mlilo uze ugcwale la ngaphakathi kusona bese sizoyifaka nje lento mhlambe nakhona la ku social media yethu la ku Facebook lo lesithixo esiwumoloki bese kuthi ke mase beyifakile lento ka lesithixo lesi esiwumoloki bese bethi mase besibasele lesithixo esiwumoloki bese ke abantu kwakuthi kuthiwa ngomhla ka21 kuya kumhla ka25 December njalo onyakeni lo mkhosi wawenze kanjalo bese behambisa izingane kulesithixo bafike la kunembobo khona la eswini bese befike befaka phakathi ingane bese ingane ziyasha zife kabuhlungu lezi ingane ekwakunikelwa ngazo lapha kuMoloki so singathi into efana nokuthwala kwakuukuthwala ngoba kushuthi kwakunalento leyo ukuthi uMoloki lo uzonenzela izinto ezinhle uma ninikele ngabantwana beni bamazibulo kuyena njalo nje nihambe niyonikela abantu nje ababelethile ngaleyo nyanga bayazi ukuthi ingane mayo ibelethe ngoJanuary yothi yohlanganisa unyaka ingane hawu ingane siqala ukuba umuntu impela kufanele ayonikela ngayo kodwa ngoba izibulo kuMoloki umnikelo wokushiswa ibo umnikelo wokushiswa kaMoloki manje incwadi kaLevi 18:21 yayikhuza wona ke lo mhlolo ukuthi abantu baze ithi unganikeli ngenzalo yakho kuyihlukanisela kuMoloki kushuthi unganikeli ngenzalo yakho kuMoloki wayekhuza uJehova lento now uma ke sekhamba
kufika lezi ikhathi sekungena nenkolo lezi zobuKristu base bangena abahedeni nalamasiko abo amasiko ayenziwa yibo abantu abanjengoma Roma nani yonke lento yokudla yokukhonza uMoloki kunjengathi njengoba ushe ngabafika phakathi kwesizwe samaZulu ukhona amasiko afika uShembe wafika wachitha ngenxa yokuthi lamasiko lawa ayephambana nemithetho kaJehova wasethi amasiko amahle uShembe waseyawagcina wawafaka eMnazaretheni ukuthi cha leli njengokuphatha imboko nje umfundisi wafika uShembe abantu bephatha imboko into ayenza yena wafike wayinqunta phambili wase kwangabe ezokugwaza abantu kwangabe kusabe ezokugwaza abantu kwabe ezokuthandazela abantu so into enjengalezo ke now nala kwafika khona kuumkhosi kaMoloki lo kumkhosi owawugujwe so abangenabo abantwana ke bona ngaleso sikhathi noma basebanikela kuMoloki ngaleso sikhathi sokunikela sokushisa kwabantwana bona kwakuthi ngomhla 25 ke sekumkhosi omkhulu segujwa nje sekuyadliwa sekumnandi se uMoloki esekhonzwa ngempela esedekelwa itafula namhlanje ke kuhlatshwa inkukhu kuhlatshwa iklaphu kuhlatshwani ngoba kusahlatshwa izingane kodwa kuhlatshelwa bani lo Moloki lo now umakezothola AmaNazaretha ke nawo esemdibi nalento asehlaba iklaphu hayi ngijabulisa umndeni hayi ngijabulisa izingane uthi ubaba mkhulu uMakhosazana lolu suku bantu bami nize ningaligubhi ngoba kwakuusuku olumbi usuku kwakubulawa ngalezingane into le esayizwa singakalazi naleli ivesi singakayazi ngisho nanendaba kaMoloki kodwa uNkulunkulu hamba bese simbulela so le ndaba le besidlula nje kuyona ngoba ngesabathe edlule December 25 2021 sayikhuluma le ndaba le sesingena ke kokwanamhlanje esize ngakho mfundisi ake ngiphonse kweni intambo